Makhosi Dlodlo bashise kusenguyiSolomon lo uMr Hlophe ijaji lamajaji kunje laba mfethu ngithi andenzele video lena namhlanje kungolwesihlanu date mhla kabani mhla 7 angazi kodwa nje kuyona lenyanga yothando kubantu base Western Cape bafowethu ndithole SMS zenu kubantu abangeba khona ukufika njengoba nisebenzela la Eastern Cape eMampondweni eCape Town bafowethu please nihlale updated ngizohlala update man ngendlela right make sure because mangizo update ngizo update nje straight la kulama platform esiwasebenzisayo you can follow my page is dr.solomon_Topsama in English. That is your Facebook page. Yam also figure in a 6k followers. On TikTok is Dr. Solomon, if I'm not mistaken. Dr. Solomon, yeah. Nizoibona lapana. Nizobona nje siyamba ngo 1k.3 lapana. Ulokuza YouTube channel is Dr. Solomon TV. Inamba ozoyifonela ngo0727447804. Ya WhatsApp the number le. Ya WhatsApp ya fonela. Isho straight because why nditsho abantu eWestern Cape sekudala nje ngoku ngithola nje amanye nje ama text kakhulu ajule aserious andibhala ukuthi kubantu nje bandidinga ngempela Cape Town kuzokusiza ukuthi uhlale nje ufollow nje lapho ezo social platforms akhona la ngitholakala khona uphinde ke inamba yami esibili ngo08183622265 number lami esibili le eCape Town Western Cape is either ngifike kuMarch or ngifike kuApril. Make sure you follow the page. It's Dr. Solomon_Topsama Facebook page yam ina 6k followers and TikTok is Dr. Solomon. YouTube channel is Dr. Solomon TV. Ngenzelani na mangizo update mangihlezi update because imost yenu abantu lapha bangizwa ngabanye and yeah kuyangijabulisa lokho imost yenu lapha niyangibona la kwezokuxhumana. Please send the show so that singaze ukugejana because angazi ukuthi maybe this year eWestern Cape ngizozaka ngapi. Please asenze njalo kuzoba easy. Ayikho into enzobe ngingayiphethe wena business wena ufuna ukugezwa inkinga emsebenzini ufuna nje ukuhlala kamandi ngoba ngiphethe induku ezinamandla nezinye ke sizicaba phakathi emzimbeni yayibamba mas okunye asekukhulume sengisekapa njengamanje ungichazela ukuthi ufunani ngizoze ngikuphathele into oyifunayo. Solomon Judge lamajaji ngiphansi Eastern Cape kwaqela zimthakathi Cape Town intsinto kwazakala so anginibone bafethu ngizokwenza i list yenu evakalayo hlobo lama booking. Danko.